dumelang Thobela re a lo tšhalela tšatšing le lekgone le labohlano go taba ya ka le Mankoko baby mo go Thobela FM. Nna ke mogosha ke malela go tuma go buša sa go lele le tšatšing le lekgone re na le mongwe e leng gore ke mohlami ke motšweletši ke mongwadi ke moopedi ke modiragatši a ke tse gore ke ditshwantšhetšo le ditshwantšhetšo dife tše e leng gore o ka ba mmone mo go tšona goba o ile wa mo lemoga e fela gona bjale re na le yena bolela gore Mankoko wa tseba nna ke bone e fela wena mo leng gona ke kgona go go bona Dr. Brett dumela hle. Thobela ke Dr. Brett ke la fata ke Thabo Masoga go tswa lefaseng la Sebitiela Mapatšakeng provinceng ya Limpopo. Ka gare ga tše ke di badileng o ka re go tlhokega gore ke bolele gore o ka re o ngaka ya setšo goba mohlomong o sa le tseleng ya go yo ba yone go diragalang ka wena. Laene ya sela mathomo ke kwa ba e bolela gantšhi ba ra a kry-iwa le taba ya mohuto o santše e titšweletše e se ka titšweletša ka dika le diema ka re tše dingwe dilo nako ngwe re na le go naganela go tšele bana o naganela wrong e nyaka e tšwelele thui go nna ka pono ba tle ba mpotse ba re monna re go nyaka mo ke mo e leng gore o tla emelela ke tlo emelela ka idea ke na molato a reko wena mona mo diragatše ke a tseba gore go na le ba bangwe ba reng a wa motho re mmone go scheme same ba bangwe ba re re mmone kae re botse gore o diragaditše kae le kae pele ga re tsena go tša mmino le tša go se bone ga gago. ke thomile Gold Diggers ka go Sthembiso, The River, Scheme Sam, Kiani Land of Blood. Yeah, and a lot of Mzansi stories. A lot of them. Wow. And tše dingwe tša tšona tše dintšhi di ngwadile ke nna. Yes. E banna Le dikoša ke ngwadile tše ntšhi tše leng gore di tšweleletše. Ke merekwa ke a ngwala ke a diragatša ke a edita. Gabotse mo media nka no re nka ra gona tlhako le XLD. E ka no ba makeup. e banna gore gore o tlhoka tlhatlho ya makeup gore le wona o kgone dilo tše ka moka tše o di kgonang o di kgona o gotše bjang o le ngwana wa bokae ka gae. Ke nna firstborn ka gae re bana ba babedi ba mma e fela papa e be e le ngaka a ke no re stepfather sa ka ke nyako e bja gabotse my stepfather Papa Masoga was a traditional healer e be e le ngaka ya setšo a na le basadi ba ba 7 so mma e be e le wa bo 7. So ka mogare ga lenyalo le mma o tlile ka nna le kgaetšedi ya ka re le ba babedi gore ke nna mathomo ke latela ke kgaetšedi mma o tlile le rena ka lenyalong gona ka mo lenyalong leo mma o fetetše ke bana ba ba 5 ba ka moe lenyalong leo go a šala lena tlileng ka gona lena o šala rena tlileng ka rena gomme lenyalo la gage la šala le sa dutse le sa tile la tia go fihla mogala ba robala ka 1998 mogala ba dula go robala wa sharakana jwale ka ga le tseba gore lapa la basadi ba go le bana le kgona ke ge mogala ba sa phela ka napa ka re be re dula lefaseng le lengwe la mutse ba re ke mmamaneng matata di beng ditholong ga o se le seabuswa ke go letse fao so ka 98 mogala ba se no tlhokofala ya bata ba gore a go sharakana ka mokgobešitše ke le keno gauteng ke bereka ka go iša gore e re ke nyake le mmastene gae ga ga Sebitiela ka go nyaka stene a wa modimang blessa ka ga motse na pile ka tla ka tšea mma ka mmušetša ka muša ka gae ka re mma motse wa gago se ona go fihlana kwa go hlobola ra go hlobola ba sa perelo tše ntsho ga thoma ke mothutiša ra boela ra go hlobola na pile ra hloma motse o la semmušo na pile gae ke Mapatšakeng Sebitiela gone jwale ka gae ka mo agetšeng mma ka mo ke agetšeng mma ebile ke ka gagago bjalo ka Thabo Masoga ye go jwalo mama go na le mogekolo wa Mama Masoga go na le bana ka mo go lapeng leo ke nyaka go bolela taba e ke reng sedimo ke nyetše mosadi a hlokofala ka 2005 ka nyala mosadi wa bobedi a commita suicide yo ke bolela gone jwale ke beeleditše wa boraro o tlileng naye o ke tlileng le yena e le gore in between go na le ba bangwe ba e leng gore ke no ntšha ke ka kokota go seno kokota go a sharakana motho thoma go ba bantši motho a tlhakane tlhogo kore a thoma go acta weird ba acta weird ba fitlha ka gae yo motho thoma acta weird o thoma go lwa ba bangwe ba mpetha le go mpetha no kry motho a thoma bošoga no tsoga le lwa mola a thoma re what a go accuse ka di 1 2 3 a ba go tlape wo o tlileng naye gona bjale a tshoge gore mohlomong le yena o tla tlhakana tlhogo o tla tlhakatlhakana go mohlomong o tla loba bophelo bja gago ke di kareng ke ba le mo ke mmotšiše gore sebete se se ka o se tšea kae ke ile ka ba le mahlatse se se Mankoko mosadi wo gore ke feleletse ke tlhakane le yena ga ka tlhakana le yena fela ke nyako e bja gabotse ebile a vision
ebile pono Yeah. after pono yo ka hlakana le yena Mm. ge ke hlakana le yena a resemble the same person because le yena o na le pitso Oh. so ka moka ba a se tshwere re stepa into pitso mara re lwela gore re stepe in Okay. jwale re kgona go kwana ka gore ba re birds of the same feathers flock together re a kwatelana ra ba mad at each other mara ra hwetša a common ground Yeah. ge a nnoši le nna ke nnoši o mongwe le mongwe o kgona go te restora ra bua ra founelana kore re ka fapana a e fete 30 minutes o tlo founa re norman a ra tshwanela gore re ilwe ka re a tseba mo re tsamayang gona gore re tsamaya kae Okay. tsela e re tsamayang e no swana le yena o na le pitso ya gage le nna ke na le pitso yaka so everything ge re e dira re a consult then ra botšiša le diso re kgona go kgotlelelana le diso ena go ntšhi ke bone batho ba ntši ba mpotša ba re e ke gale o dula le motho go diragetseng a re tseba basadi ba go le bomaki ba maketše gore a bona sona ka baka la gore ba tseba gore o sepetse tsela e bjang ka ba le ba latlhegetsweng ke maphelo a bona ba le ba go tlhakatlhakana dilo tše jalo jale ke no kweša gore tsela re tsamayng ke tsela e tee re tlhakane re swana ge re robetse re bona pono tše tee Oh. le yena o kgona gore ga a dirile phošo gore re direlang diphošo ga a robetse bošego maybe go tle e word e tlo mokgalang gore no boela ka mo so eno ba taba gore o dirile se bošadi bo bogoleno wa gore a ke no re ka nna lentšu le atla bošego mara lentšu le le tlang ke la gore o ke kana nna ke madi a ka mošate ke kana ke belege ke kana papa o sa phela ke mokgweditše ke monyakile ka mokgwetša ndi a somela ndi motebele ndi le konko ka re go mokgwetša mogala bola ka re ke mohlalosetsa ka kgwetša bana a re kwane le yena badimo ba o tlhakatlhakane a na mosadi o dula nnoši ka gae Yeah. motsoko o mokaka ko mo botse mara gona mosadi ba na le dilo di sepetse dilo tšela ka moka ga na selo o no lebelela modende mara o sa na le kgang Yeah. so ka mo tlogela ka khwetša le bana mahlatse kore bo ragadi dikgaetšedi tša gage ba sa phela ba mphutha ba nthega ba re monna ge re le jwale re le boragadiago ga rena ka ga gabo rena Yo. go jale ka le ragadiago ke le so ga ke na ka ga gešo nka se tlogo mo ka re ke ya ka ga gešo because abuti o tswaletše lapa le la mogalabe a go aga lapa felo tsoko Yo. napile lelapa le stene se la ba mošato wa fele josefa motho fela Oh. napile a e sa le ka ga bona gape Ya ga isa le ka ga bo. napile nna kholeng ya ka ya tsena gore wena tsoša lapa la mogalabe ene lapa la mogalabe le so go na le mogalabe ra kgolo khuku go ba le mogalabe o a belegang papa napile ke papa O bolela ka papa ke kana o bolele ka papa masoga ke bolela ka papa ke kana mogalabo o hlokofetša sena mosadi a na le morwa o motee ga a hlokofala morwa o ba mo tšea a go dula ga malomage ga a le ka ga malomage a mo fa motswalage napile a gwaga lapa la gage a bela ga papa Okay. le babuteage le dikgaetšedi tša gage papa a hlalana le mma ge papa a hlalana le mma a se kwane le mogalabo Okay. ya ba gore o nyala mosadi o mongwe ba rawa go nyala o mongwe ka mo a re go nyake a napa a dirang a thotha a gwaga motso a gage kua Ma dulang gona nnoši gona jwale. mogalabo a hlokofala mogekolo a hlokofala lapa la tswalelo O fetša go bolela a ke tsebe gore wena ka bo wena wa engangiša goba go diragalang ka baka la gore o fetša go bolela gore wena o nyaka go bona o nyaka go ba le pono ya gore iya o yo phetha tša sedimo mona le gore o kgona go bolela gabotse gore bona le boragolo ba e leng gore ke ngaka se se go tlhagelang gona bele ke se e leng gore se ka no ba mohlomong o le tseleng ya go feletša go tshwana le papa ke kana o e leng gore o ka gaya a nnoši a o bone e le leeto le o le tshwereng gona bjale ke a le bona mara jwale a ke re ge re bolela nnete taba tše ke santse di tle go wena ka protocol gore ge di go fofela o di kwa ka batho batla go tlhakatlhakantšha boragadi o tlo go dilo botša tša raowa diphošo. gape wena papa rena e be e se ngaka bele ngaka sedupe o ba alafa batho ba dia seo okay nna nto mo go nna ga ke e bona ebile ga ke ekwe Okay. I'm 53 years of age at my age be santse ba ile bane at least ke kgona go tap into the spiritual ka kgona go ba le that vision ya gore ke robetse ke bone ba re dira so
okay ye ke e bonang ke gore re stora lapa la Mogalabe Mogalabe ke a mmona diponong yena wa tla mara mputse selo Okay. ke a mmona almost every day ke a mmona mara ga a tle go nna a re kere Dr. Brett Thabo Masoga, ka gare ga tša bodiragatši tše e leng gore fetša gore tlhalosa gone bjale o moopedi tšeo tša boopedi re tlo feletša ka tšona ka baka la gore ke tše e leng gore o tsenelela ka gare ga tšona gona bjale leetong la gago la bophelo o fitlhile mo e leng gore ga o sa bona re botse ka letšatši le e leng gore o rile go o ipona wa bona ke setlo ke sa bona ka mokgwa e leng gore ke be ke bona ka gona go tshwana le metlheng go diregile ntho e thomile e tlile gradual a ya no ba attackela one day a ke no re e thomile last year go thoma go fila gore mara ke na le mokgwa go se bone ke na le mokgwa gore ke be le blurry vision okay then ya boa ya ba restored ka ba ga botse March this year ka betha ke Sefulane loto la bola loto le la ga le bola ka ketima dipetlela a ke dilo tse gantši di dira sephiring o ka se botse batho gore ei gape ke tshwere ke Sefulane o ne wa mmerekong wa tiišetša o monna gape ka mmerekong e mara ka gore no manto ya njai ka thoma go emaemela ka emaemela aowa ka mogau wa modimo ka kry the right person a nthuša ya fola ka e seno fola immediately e fodile nka re beke ye ke thoma kwa gore aiman a e sa tšwa selo ya oma joale okay go thoma modukologo Sefulane se se be se tšwile leotong lefe la left go ne o diragalang go E no šala thoma gore ye ke Sefulane e thomile le sešo okay sešo sela sa thoma go gola ka thoma go fila movement ka gare gore go na le mogare ga ntho e- sešo ee then ga ke ntse ke se dressa ka re maraoa sešo se then ka thoma consult ke batla mpotsa rona nto ke Sefulane Sefulane se ke se tšea kae a gona motho a mpileng ntlha le thito ene ba taba gore no ene tlhokomela masoga dira so bampha ditaela gore go ya mmerekong o dire so Sefulane sela sa gola ka ba ka kry-a mogala bo mongwe wa moruti ka dula le ena fase ka motlhalosetša aowa monnolang simple things ano potsa reka ele o tlhape ka yona o enwe o dieng aowa beke ga e fela bobedi beke e fela ke setše se fola sa fola wa šala monwana yona šala pitšana sa fola so ge se fola go tla modukologo la gore go eme o filang ka re o tšea ke moya kore a ke tse o lankwešišana nka re o tšea ke moya kore nka re o mo lefaufaung yeah ene go lebelela wa bona re mara nka re ke lefaufaung ka nnete okay ka re mara gante mara ene jale ke mmerekong gape o le mmerekong ka se botse batho gore ke bona so ba tlo feletša ba re motho wa lena gape o le security a kere o bereka ko ATM-eng ba ka se re mo go wena ba re ba tlo re mo security le leng go ATM le la le tšega botse le na le go bona dilo o tlhokomela bjang gona ATM o bona dilo tše batho ba sa di wa boneng ikwešiša so you must keep it to yourself o try go inyakiša wena ka boena o avoida gore o lebeletše mmereko but until such time o le motho o ba fed up o fitlha mo le bana gore mo ke retšhitše seleng ka thoma go emaema ga ke emaema bampha ditaelo ba sempotse selo bampha ditaelo ba no pheta ditaelo go modukologo la tsamaya the day modukologo la tsamaileng ka lona ke thoma go fila gore jale ke stronger than the vision yo wa sa bona a kere ke a ngwala gape a ke bone le di-line tšela computer gape a ke bone selo founu a ke bone selo e batho ka letšatši le sobela o ka se tsamaye bošego because nto ngwe le ngwe no swana go no ba le suiso ee mosimo ke o thata jale ka thoma ke ya consulta ke ya kua le kua go fitlhela ke bona gore vision ya tsamaya totally ka se botse motho ke tsamaile ka docteng Polokwane ya fitlha mpotsa gore ke glaucoma after that I went go na le story se ba se ngwala ka nna ka Daily Sun ba tla bang interview a podcast like this so ka kry-a di-number tša ka ba founela ka re bana le tlile mo latla lantšea la ngwala ditori ka nna lankisa di-podcast gone jale jale lempaketse mathata a ke sa bona o bona gana gore motlho mongwe batho ba go bone di-podcasting ba go dirang ba go kgwela mona a ke tsebe motlho mongwe ba kwele gore I'm going through something so they wanted to press me ba bona gore go ra gore dilo tša rena di a bereka re a mo gatelela ba re no gore tla dira article so that you get somebody a ka go donatelang something so that you can go and fix your eyes until ke kry-a papa wa ratšhidi a mphounela tšile lengwe re monna
kole ba ra o bone man ke ra ke bone monna ge jwa jwa le o di a wang ka re ke dutse a re no okay go na le doctor ke tsebang somewhere ko Santene ke tlo go bukela go yena a wa ka nnete o mbuketse ka di 3 September a ba mpatelela gore ke a operation 3 September tsone tša tša go maloko feta ba lebeletse di-medical report tše pedi tše be ke na le tsona tša go tswa ka Polokwane ke ile Santene ba mbuketse the Capital ka robala kwa the following day ba tlile ba tla ba ntšea lapa la Garatšhidi ba nkiša docteng o santse go dira operation a ke fitla I went through several tests ba nkiša ka mahlong ba mpadiša this ba dirang ba fetša ba re ya theatre ka theatre a santse ke ye theatre doctor le a tla le report ya re no Masoga you are not going there a ke lebelela mahlo a gago ke bona nka di-nerves tša gago tša ka morago a di right mara there is these 3 dots so glaucoma ye ga ke e bone nna kore ya ba ntwele ya go tlhakatlhakana a feleletša re no a re se ka ra dira operation let me give you treatment then ka di 25 ke tla go bukela o ye ba go go checka go specialist mo ba dilang ka di-low vision ba go fe di-specs gore re keep the vision that you have go na le gore re fitlile le mahlo a gago kgante re tlo a tima a gona bothata re kwane a re ka di 25 e tla re go checka ba ro wa glass then ka di 26 ke tlo go checka gape ke bone gore re ka dira operation go ba re ka tswela pele ka treatment na e feletse gona mo ka di boela ga uteng ga boela gae na pile a bang advise gore ke tlo romela lengwalo o bona occupational therapist ba gona go take us through the journey ya go se bone I went hospital sa gae ka bona occupational therapist a fitlampoja o dirile test ja ga le yena a fetša a complete gore monna ge tswa o bone ga o bone because na gona go dira dilo ke se ka bona so ka bona ke bona almost 4 meters away from me and le gona vision e jwang like ka mo go na le lesedi go njwale if I would walk in a place a different light my lens cannot switch automatically ya adjust to seetša sela sa ka mo so e ra gore everywhere I go ge ke tsena ka ntlong a ke sa bona ge ke tswa ka ntlong ke ya ka ntle a ke sa bona so it will take me 5 to 10 minutes to adjust and le gore ge ke adjusta still a ke bone any further ke no bona gona mo nna o kgona go mpona ke bona e blurry ke a bona gona le motho but nka se go identify nka le mmala wa roko o bone a ke ke re le mmala wa roko gore ke bjang a o bone no gona bjang to me it looks black okay it's dark though ke ntshola oh yeah o ke a bona ke a bona ke it's dark okay the shoes ke no bona gore di a shine ke se ke jwa so no le nako ya fluctuate mara e na lo ba worse to an extent lo bane ya frustrate ya depressa and inkwisha botlhoko e depressa ja mosadi e depressa le bana o nagana gore seemo se se tlholwa keng sa gago sa matlho ka baka la gore ka nnete go tswa go sefolane se o boletseng ka sona modukologo go gomola ke matlho a thomo o nagana gore go diragalang bo bophelong bja gago a ke tsebe ka re ka trial everything okay di docteng a ke na high blood a ke na sukiri a ke na any chronic mo gona so ne ba re di-chances ko gore e khosa gore ba re matlho a ka temperature gona e godimo ba re normal temperature ya matlho santse be 27 ya ka e re 32 the first time I checked it was 40 maloba I checked it was 32 so treatment e ba mpile mare ke ya go lower the temperature in my eyes mara nna ke rile ge ke e nagana go njwala ka ra ke a ema ke a kua le kua ke trya go tša dineifi ke tšhele ke butše bagala gore mara ga botse jwale e fletse ya mahlo le ra re bana ba baka ka ba feng gape nna gape motho go wena o lwala botlhoko bo wena o bokwang ge bo ya go ngwana bo ba 10 times ba tseba dedi a bona ba tseba dedi a driver kolo ya gage ba tseba dedi a itirela 1 2 le 3 now santse bona ba dirile dedi dis ge ba mfatie santse ba e bie ka matsogo o no bea matsogo so then they must put it in your hands ge ba roba ditse ngwana a ke le dutse ka launching ba roba ditse ngwana mola wena you walk in the first thing o bona go na le ngwana mo fase and wena o tlo feelang ka re ba rute a kere mara bona ba try go aleta gore ba tseba gore o tswa leseding ka ntle o ka no ba o sa mmone so is depressing go bolela nnete ya depressa mara ke no nagana gore e ka ne ba dilo tša sedimo
jwale ka ge le bana ke setse ke bontšitše gore ke tswa operationeng operation ba fitlhile ba re ka se go dire operation ka re a re bone go diregamo so e ka ba e le gore jwale go jwale ke re ke leke sedimo okay ke leka tsela ye gore e re ke leke bagalabe ke bone gore ke eng to e tla diregang because go bolela nnete infrastructure go feta go fraga go jwale mmereko o ema ke ra bona ke bereke go ra gore tšhelete e eme go ra ke na le 3 months ke sa bereke ke sena income napile go direga o boletse ga mmalwanyana ka ba garatšhidi go ba ratšhidi o e leng gore o go thušitše goba mohlomong ba sa tšwela pele go go thuša ke mo o šomang gona no goba ene ba batho fela ba ba ithaopang ke ba hwibidi group ke be ke sa re ke ba hwibidi na ka re ke tseba ratšhidi wa hwibidi wa go Yeah, ba Ratšhidi le wa- security yes wa hwibidi group ke bona ba there was a post that was out on Facebook in ke Sebidiela voice so papa Ratšhidi o e bone on Sebidiela voice okay e be a kwešiša gore no man e re ke thuše monna o so yena o nthuša only ka di-medical cost tša mahlo okay ka re a ke tsebe kore go bolela nnete ke frustrated go feta ka ke sa tseba gore pele morago ka ke tsebe gore go diregang ka baka la gore ka nnete go tloga leotong le sefatlhegong le ge ba ka re kgetha go se sepele goba go se bone a gone gore o kgethe ka baka la gore go a tlhokega gore o emele o sepele o šomela bana go a tlhokega gore o bone gore o kgona go netefatša gore bana ba gago ba ja le mosadi wa ja vale e no bothata gone jale my life is just a mess to be honest is e fela ke dumela gore ka gore o fetša go bolela gore o nagana gore o tšee leeto le la sedimo o šetse o gatile kgato ya mathomo goba o sa nagana o sa emetše go bona pono e leng gore e tla go netefaletša gore gata kgato ye leele no ka gore ba rile restora lapa la papa mogala ke gato e ke tšereng ke nyakile stene ke ya go aga mokhukhu mola yeah ke ya go dula ke ya go tlogela that house of mine ke ya go dula ka mokhukhung ke tsoša lapa le llaga ke okay tsebiša bakgalapa ke kana gore lapa la lena šile lona ke ya le tsoša mphe maatla ke kgone go agala ka mo e beng ka gae because papa ana ka gagabo borakgadi a bana ka gabo bona ba hlabišiwa be ba lla ba re a se re hlabišiwa go nyale re nyaka go hlabišiwa re go hlabišiwa kae ka gamang ka gama ka ra rena ga borena ga borenago ke ka ga mammang gone jale so ke yona ntho e ke e naganang ka gore ba mpo a buile ke lena ke ile go bona ke nyaka di-advice gore bana nthušeng ke direng lena le ya phela le bagalabe le bagekolo le bone tsela ya bophelo ke dire eng ba raoa monna modimo tsa mo change pasa go fetša go change pasa o tsoša lapa le la mogalabe re go boja nnete go ka noa ga mokhukhu mola mollwana wa tupa ka mola morago ga mokhukhu wa robala ka mola badimo ba tla go bona le modimo tla go bona o dilo tša go di tla fetoga kare everything go jale ba nromela di-brief tša di-script ba nromela o tla dira my agent mara jale ba go romela brief number one you can't read it a ka gana mosadi a ka she's good o rile mo nna re di tšee ke go balele tšona kare o tlo mpalela tšona ka dira audition ka passa then ba tlo dira ntho ba re ke call back I must go to the studio ge ke fitla ka studio the first thing ba mpang ke eng script sa audition ya ka studio o tla ba sego ka nako e ba nyaka wena napile Thabo Masogang ke modimo le badimo ba go bulele ditsela ba go fetšotlhetše leng gore wa di tlhoka gore kgone go ba phethela ka mokgwa e leng gore kwa maleba ke nyaka re tsene tabeng ya gago ya go opela ke dumela gore le gona bele le gona go sa eme go diragalang tabeng ya gago ya go opela no go opela tša go opela nka re di tsamaya gabotse ke bolela nnete okay because di tsamaya gabotse mara a kere nto nngwe le nngwe e nang le sekgopi mo gare e ka se flowe I flowe ke ntšhitše sengele yaka ka mogau ke na le paprasa is a special song ke idiretše rena tswalaka mosadi o tlhokofaletše ke papage ka 2022 ra mmoloka ene ka 2023 ge mokgakolo mmatswala hlobola ka dia a special song paprasa e tsamaišana le mpogo so ke tšona košetse ke na le tšona tše pedi both songs are doing well on digital platforms mara a ke kgotsofale a ke tso re leleko košela na nko nkopelele yona mo ke ekwe o nkhweditše ke sesilo ke le mala a bulabu wa mpa bophelo ka mo gauwa
ke kwele gore o tlotloleditše ke batho ba go tshwana le bo Sipho Makhabane gore o feletse o rata mmino wa sedumedi. ya ke tsamaile kudu le Solimogolo the late, Oh. may his soul rest in peace. Ge ba thoma Solimogolo Foundation, I was part. Go na le motho ko ba re ke DJ Kharos, ke ex-manager ya Solimogolo the late. So ke ena re ile ra bolela ra ba ra tsebana. Then ge ba thoma Solimogolo, the first gig ya Solimogolo Foundation be ke le gona mo line-upong. Okay. Ke na le EP ya 5 tracks, e one is not professional, I don't want to lie. Ke no e dira backroom studios kwa gae. Then be ke hletla le bona ko opela dikoša tše. So one day we re le Saver Scale, just after Pinas Refir, go na le plek wa ke Saver Scale go le bantšitše before fitla bela short left go na le Saver Scale mola. Okay. Be ke performa košeng wa Thiqo Baba, ke le ge ke fetša go performa ke fologa stage, then setšhaba ka gare monna re ntate. I didn't believe. Ebile tšatši lone ban sideline ne o ile a bona nto e la gore ge dilo di gana. I was on the poster. Mara ge santse ke to performa MC na seng kampitša. Until I went up the stage ke re kganthe O diragala. kganthe le ntubetše na. Are ai re tlo go fa only 5 minutes. Just perform one song. But after performing that song, they wanted more. Ka dira ya bobedi, ge ke fetša everybody was overwhelmed. Ka theoga stage setšhaba ka tlhompotša re mona, you must take this thing serious. Okay. Then ke tsamaile Solimogolo, re ile bo Mafikeng, re ile ke tlatlile le ena North West la ka moka ka Solimogolo Foundation. Then ke mo music o ile o ka thoma go ntsena, ka thoma o fila gore right nto ya kgonega. Ke tlhakana le monno ke tsamaya le ena DJ Skumba ke manager raka. Then ke mo fa koša di lyrics, re nyaka studio, re recorda my first professional single ka mogau. Ebile koša ke e rata ka gore ngwanaka wa mafelelo lebitso la gagwe ke Mogau, born last year ka di 1 tša May. So dilo tše ka moka di dira ke le ka Mogau because nako e mosadi wa conceive ngwana o re be re le lefaseng la Alexander re sena mo re dulang. Yo. Because ka 2023 ke dutše Alexander ke sena pleke, ke bile le pleke nyana ka e kgona e patla go le matho a mabedi dilo tša se tsamaye gabotse. Ya ba gore ba re kick out, ra kry-a mokhukhunyana o mongwe mo abandoned, ra no khukhumela ra dula mola. Ka dula ke nnoši ka tlhalosetša mosadi a re no wa tswa ke eng ke tlo nyaka tšhelete ke etla, ka re no you can't come here. A go right, a re no e re ke etle a tla tlo supporta o dutše le nna bošego ke tsoga ke tšea troli ke ya go collecta dithini mo ditaveneng forogo ke di fa bašimanyana ba ka ba ya go di rekiša ba boa ba mpha shirts tšengwe ba nthopa mara re kgona go reka malana le 2.5 kg le sesepe sa go tlhapa ka re metsi ona ke a rata nka se tsogo ya ba re tenniseng ke tlhapa so ke me ka tšhogo gore ra tlhapa ka metsi a wa go tonya ra ba ra kry-a stofo ra ba ra kgona go kry-a reka leketlele le bophelo ba kgona go ba kaone go feletša re kgobokanya tšhelete ka thuša ke Masilo Magoro, the guy who's playing the part ya Charles Kunutu ko Skeem Sam. Ampa tšhelete ya go a gae ke mo tlhalosetša seemo sa ka gore monna gešo dilo ga di tsamaye ke nyaka ono ga gae a re mona kwa se dule le mosadi a re soke moke. Then ke ga mpa tšhelete re namela re boa gae, it was November 2023. Ya be le gona ge ke buile gae ka thoma go fatola pampiri tša ka tša security ka di hwetša ka registera di sira ka re sira bentše ke na le yona mara ka no renewa ebile no ntšea 1 day ka renewa ka thoma go nyaka mmereko ke tlo kry-a mmereko go the company e ke e berekelang gone joale ka napa ke theogetše bophelo ba thoma go ba kaone. Then ke tlo recorda this single ka tšhelete e be ke e bereka mo security ke kgoboketša ke re no re ke studio le monno wa gešo awa e gona digital stores ebile šitše ke na le digig tše pedi tša e one ya gona nka re bile we are invited nka re ke bone mo postereng ya Students Des. Nna ke le gona mo Go bone e ka se benne e ka se bona ke go ra ka bona ga botse is Students Des to be a sen event e la gage. Then ke ga re no re go tsentšhe line-upong then Tafolkopo lona ba mpitša ba re no re go tsentšhe line-upong le ka Mokopane ba re no line-upong napile a kry le ke motivational speaker ke dirile dilo tše ntšhi go na le o ka lebelela tlakala la Zebediela Community Television go na le di-event tše ke di dira kwa gae Zebediela Plaza ka every Mandela Day be re fa bana ba ditšhuana diaparo dijo re lo kwiša tšatši leo a ba noja. Then ke dirile program yeo le kerekeng o ba re
nka se butse ka lebitso Okay. be re dira re thušana re ba apela metepa mosegare re ba fa lunch so ntho tse di no phatlalatša ko gore a kere dilo tše o fiwang be re sponsoriwa napile batho go bereka le batho wa tsere batho ba jwang ba ngwatha ba iša gae ba ngwatha ba diang napile ka kgwetša le gore no guys gape ge re fepa batho baki a re fepeng bona rena re je mo a ke re o nyako ja e le nyako ja jang le Ejang bona ka gona mo le nako eo, bona. le psine le bona o se ka go rwala ee so yano ba taba tšeo tša gore ka kgwetša le gore batho a re kgone go bereka together then ke tlo botsa mosadi ke re no ke santse ke thome a foundation so I'm in the process of registering my own foundation Okay. Thabo Dr. Brett Masoga Foundation or it over Thabo Dr. Brett Kekana Foundation because I'm migrating from Masoga to Kekana. Kekana. Ke a tseba ba Masoga ba tlo ka botlhoko gore hey re mo godishitše o bona go tše le khono o nyaka go ba Kekana a se go rata gaka ke ba ratile ke go tše le bona ba nghodishitše but now seemo sa ka mo go se leng ka gona se nkgapeletša gore ke feletse ke dikhwetša ke le Kekana. o tla ba gopela gore ba some mmogo ba ga Masoga le ba ga Ba ga Kekana Kekana, ka ga o ne nnete. ba o ba nyefolang ga o ne ba o ba nyenyana Ka nnete, ka moka ba phetha morero wa bona a re kwana gore go dikgokaganyo tša le ya go hwetšagala bjang ba e leng gore ba nyaka go tseba tše dintšhi ka wena ba go hwetša kae ke Thabo Dr. Brett Masoga Dr. Brett e ke fela ke e tlhalosa ke DRBRAT e tee e hlakane Thabo Dr. Brett Masoga music ya ka go gona Distro Kids YouTube Apple Music kore ga botsa ke nore all digital stores Okay. o nore Dr. Brett DRBRAT e tee wa re ka mogau wa re ke wa eda paprasa o tlo nkhwetša music wa ka and then di-number tša ka gantši ke rata go di share because jala ka ge ke le MC ke le motivational speaker and gantši ke motho le bana ke motivate bana ba di-grade 7 dikolo tše ntši kua gae di na le go ntšhomiša ka bo December ba direla di-farewell ke aya ke ba motivator ke be ke ba performele mahala Okay. ke dira out of my own free will ka lerato so di-number tša ka ke 076 30 75 293 ke di-callable le di-WhatsApp number and batho ba re hi o no re thobela ke nna mang bekere wa ngwala story sa go sa felela ra kgona gore re go fetola ga botse ka dilo tša mokhuto jala ka ke bola re batho ba ba spiritual ge mosadi a bona di-hi e tswa go bosesi queen le yena o ba worked up before a tlo thoma go kwiša gore ge re mo fetola a thoma ra hi motho mongwe hi lala le sa tsebane a ke tsore batho ba itšea jwa wa re go bolela something a bea pelwana napile ya e le bana e thusitše le rwele Okay. ke nagana gore kwa getše Dr. Brati Yes. ba tla go latela ba kgone go tseba gore o dira eng neng kae ke lebogile kudu ebile le yona e ya gore ba tlogele go romela di-hai ba tla go thubela lapa ba go kwele re lebogatlhe ba bogedi le bethiletše ka moka ba taba ya ka le Mangoko baby go Thobela FM wona ke dimela dikgokaganyong tša leago o ipshinetlhe wo e be le yena Dr. Brati ka nnete re ipshinne le yena lebelela le go theeletša gore kabelo gore bekeng e tlang ka labohlano re go swaretše dife nna ke Mangoko baby tata